Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan ang nagawid ni Sami ijay balayda. 3 taon pa yan tinapalabas, kat ad-addan anaya dayo tirik nana iti pamilyana. Iti may sangal daw, napan ni Doris iti ayan ni Eldon akasinsin na, tapno alaan na dagiti papeles. Kat dita ang nagkita da kan ni Sami. Inalangarod ni Sami ti Facebook account ti Balasang. Kat dita anang rugi, ti kinasingad da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapuluan. Respeto, kan panagtalag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mangantan, Doris. Ada ko makayat ko amamuan, Sami. Anya dayta? Podno ka diti na ibaga, ti kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti may papani ti pamilyam. No kasta, ambom gaya man. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala kumata, saan ka madismaya? Sa anak mo takas iti pamilyak. Sa baliak. Kabailak apanak ni kankin ka dayta. Ay ngam narigat sama ti kasta Sami. Kasanon tulaangan, inton aklunin ka. Awan pagdanaga. Nakasagana ak ang mangilaban kan ka. Sa pala kuma, takas takamot kanya. Mariknak nga gayatakan ka. Jak ilibak dayta. Kaya't ka di asawa na ita. Nga aklunan ako. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunin ka. Sapay ko ma, tawan to ti tumaod a problema. Samay, asino tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobyak. Nay, ay, adamot gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apokok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami apong. Adda barako akapeg. Agkapi tayo Wan man apong. Irwaryo ti barako yo. Manungal daw mo tanadyak na karaman iti barako. Ay, sika nga iha. Agkapkapi ka kadi iti barako. Wanda. Wan Apong. Barako ti kapi mi ichi balay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yo kanisa may. Apo, Ha? ado tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagi jay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita nga adayo tirik na kadagiti dadakkel na. Takas jay mo't ngamin ti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. So asaan da kayat ni Sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di motan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilyana ken kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, Apong. Dayta ti jakam mo. Hanggang sapay la tamakaamiris damatan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni Samay. Kat jak kayat nga agsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan ni Sami. Amoyo ka dinanang. Ti anyami ya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sami iti ayan ni Apong. Ha,
Kaano? Itay laang nanang. Adda babae akadwana. Aya, panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam amuna siguro kani apong. Day, apay ngay akasta. Agit kayat yu asawan nanang. Apay ani apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni apong ti kasarita yung ananang. Jak amo ti sungbat dayta sa ludsudyo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Payamapan ka ijay. Napan kanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwa na babae. Babae? Wen, nobya na siguro Ang mga nunyam amuna kani apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Diyak pa'y sigurado no, nobya na tinakita ni Mia kadwa na. Inlimod naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka? Depende. Ag-message sakto laangan kan ka ano kasano. Pudno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami diti balayaw. Ay, wan. Imay da idi kalman. Anya nga iti naramid da ditoy. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nobya na. Wan. Dores tinagan na. Da kayo laang mo tinangi paamamwan na. Awan tadelikado mo't nuyam-am muna kada kayo. Ha? Di kan agin didi ammo, si Kalusya. Ammo na niya tinaramid yaw kadag itinagbalin ano, biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Itikas jay awagas? Ay, awan ti makitak amaday kadag itinagbalin ano, biya na iday. Napintas ken naanos mo dagiti inyam ammo na kanyak. Iso adyak ammo. Nua payakas ti pananginsultuyo kadakwada. Nanang. Ay kitaan nyo Saan kumamano na da kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ken ni Dores? Saan kumaada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw? Anya nga itimbaga ni nanang bakag? Adda nobya ni Sami lakay. Inyam ammo na kanukan ni nanang. Anya? Di namat ko na nga am-am na kadatayaw. May salaang ti kayat asawan dayta. Aging gaita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y timapaspasamak. Datalat ta tinaganak na. Apay akas day matenter aramiden na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laeng anaminsan nagbidot ta. Ay, unayin aya. Anya nga tano ba pantay ti ayan na? Ay aywon ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagarayo nanang. Pangasayo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito, tapno makiapa anak ko. Imbaya, nadamag ko nga adagayam nubyam nga inyam amom kani apong mo. Anya ko makada kayo, no da inyam amok ni apong. Kaya't mimot amaam-am mo no asino day taabalasang. Amon nyo manan. Intun kwan, irimedyo nyo manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasabak day ta? Namina doon adaras nga naramid yu ti kasta. Aging gaita, tiyak maawatan, no apay masapol nga aramidin nyo ti kasjay. Pasensya ka ko man anak ko. Nagbidot kami iti amaham. Naawanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan itay pare. Dito'y ka di tinaggapon. Wan pare, Anya nga iti imay na imbaga. di may papanitinopyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid da idi. Ay na pare, ang mga nung nakaamiris damaten.
Nabayag a panahon at di mo ida pinagan ano. Madanagan aklat ta pare. Lakay kan bakat dan pare. Nakarik na damot siguron. Saan da ka kadi akinasarita dagiti dadakal ni Sami, kasinsin Doris. Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na ije boarding house itay. Diyak amo no niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid di no ininsulto da kamatan. Saan ko pa'y idaan na kasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da mutten. Taon mutten tinapalabas. Anya timbaga ni Sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga adalata sakit tinakam na kadagiti dadakal na. Ay, dahil ji kunada, narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko tasaan agrabe ti epekto ti inaramid da kankwana. Naimbag, tadi na dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga ure kas jay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mukan ka, idinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yam amo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka diti pan nakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay ingay ta, nadagsan pa lang ti barukong ko. Adala siguro kasapulan da. Iso ang nasaya at daman ng kanyak. Kaya't ko aprotektaran ti relasyon ta, Doris. Wan, dadakkel ko da. Ngam, saan mat ngaminan ang nasaya at tikas diyangar aramidin da. Maawatan ka, Sami. Ngam no para kanyak, mayat no makisarita ka kadakwada. Anyat ang mungay, ang mga nodaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nam. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Tiket di plano ta pa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan nga amin a desisyon ko kat para matlangi ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tila nga managawid, Puldo. Nasabat ko ni Sami itay, Kat, di na kinasarita. amang ano di nakalaang nakita. Nakita naak, inggagara na laeng dayjay. Ay, mano atawanan akasjay na. Ay, kastoy gayam tirik na, no saan nakaapagan ano ti anak mo. Marik na ta itan, ti bunga dagiti dakas nga inaramid ta ide, lakay. Nadagsain ti barukong ko. Adayo tirik na ti anak takadata. Kay kayat napaikit din ni apong na, ngem data adadakkel na. Anyang arod ngay lakay. Naglablabos tamot ngamin. Panagkunak at masapul nga ay aywan ta ti anak ta. Aramiden ta ti amin, tapno makabawi ta ken kuana. Anya tumay mo ibaga, Lucia. Agpatulong ako mananang. Agpatulong? Uwan. Tulungan na kami kuma. Tapno makasarita mi manan ni Sami. Tapno agsubli ti sigod a respeto kan panagtalak na kada kami adadakkel na. Ikidawan niyo, iti pamakawan dagiti nagkamalyan niyo. Kasanungay, nanang. Makisarita kayo anaimbagkan kwa na. Diyo sardengan. Ipanaknak yaw anagbabawayan nyo amin na basol yaw. Ay wun nyo ate anak yaw. Inaramid kunday tananang. Amom anak ko. Saan analaka ang maagasan ti sugat nga imparik na yo iti anak yo. Ininot dayta. Ti aramiden yo. Ipanaknak yo apod no ti panagbalbaliw yo. Barang maayaw ni Samay. Dahito lang pa iturnong ta. Panagkunak, kurang pa daytoy. Masapula na yun ang tapay.
Ay, katun makauray mo't day takalay sata. Agtrabaho tayo ti innam pa'y abulan, tapno makumpleto ta. O sige, nukas tati ko nam. Agyaman na maawat anak, Doris. Sa anak ba't nga minabak na? Oray saan ka abak nang. No nagakit ka, ay katmayat latta. Sa bagay, adda pun tumiti day ta. Ha? Oh, apay. Dananang kang tatang ti sumungan. Aglaman ka. Amang ano makita da ka dito pag-abangan mi, kat insultun da ka. Saan? Saan ang aglamang? Di ka madanagan. Kas itiin ka rin ka ni apong mo, ilaban ko ti ayan ayat ta. Amo may adakkel tinagbasulan may kan ka, anak. Kat sapay lakumata mapakawan na kami. Naglablabas kami. Dopay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apod no ti panagbalbali ume. Hapayakas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto, ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min ama isubli pa dagiti pasamak? Ngam nagadalan min dagijay. Mapakawan nga tani sami dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan. Ti seryetayo itaalawas anapuluhan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.